Gêm bach dros yr haf, mi es i. Mi es I Sbaen. I went to Spain. Mi es I. I went to France. Mi es I Ffrainc. I went to Germany. Mi es I Almaen. I'r Almaen. How? I'r Almaen. I went to England. Mi es I Loegr. I went to America. Mi es I America. Diane, you went to. Mi es T. Diane, mi es T. You went to Liverpool. Mi es T I Lerpwl. Mi aethon ni I Wrexham. Well, we went to Bangor. Mi aethon ni I Fangor. I went. Mi es T. I went. Mi es I. You went. Mi es T. We went. Mi aethon ni. Diane. Right, yn y gêm, okay, pan mewn tîm a person efo'r cwp drostyn nhw yn dweud dros yr haf mi es I i'r America. Pasio fo dros y person nesaf. Person nesaf yn dweud, dros yr haf mi es ti I America, ond mi es I Loegr ac yn pasio'r cilch dros pen rhywun arall. Felly, mae rhaid I chi droi rawn fel hyn a rhowch y cwp dros pen y person nesaf. Iawn? Oce, y tîm gyntaf I orffen sy'n ennill. Pan ydych chi wedi pasio'r cwp dros pawb, mae rhaid I chi fel tîm ddweud, mi aethon ni I, ac yn trio cofio y llefydd. Iawn? Oce, pawb, dewch allan. Dros y haf mi es I. 1, 2, 3, Ross. Go on, Ross. Dros y haf mi es I Landelo. Dros y haf mi es ti I Landelo a mi es I Lerpwl. Dros y haf mi es ti I Lerpwl. Mi es I Jamaica. Dros y haf mi es ti i'r Jamaica, ond mi es I Llundain. Dros y haf es ti I Llundain. Llundain, da iawn. Mi es I Birmingham. Mi es I Birmingham. Dros y haf mi es ti I Birmingham, ond mi es I Manceinion. Da iawn, right. Dros y haf mi es I Japan. Mi es ti I Manceinion. Aethon ni I Japan. Mi aethon ni I Manceinion. Mi aethon ni I Birmingham. Mi aethon ni I Llundain. Mi aethon ni I Jamaica. Mi aethon ni